Aya payabak po kay kayungan, at yutana po king katlong Domingo ng pamanyubling mebye. Kambera po ka rin kay kataong pansarining kapag nasan kaniting miso. Pakyabe tala po ka rin kay kataong panalangin di makatuking intentions. Pasalamat ng Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Monet Gutierrez, Robald and Agnes Lau and family, Mercedes Nukup and family, Jet Manalang, Joel and Norturla, Villamor and Rizalina Tolino and family, Erwin and Dolores Inventor and family, Nestor and Mila Ibay and family, Julius Oliver and Michelle Ibay, Antonio and Jose Cayanan and family, Selen Al Manalo and family, Bajun Kapulong, Engelbert Bondok, Gina Kapulong, Anding Apulong, Boy and Baxter Kapulong, Sonia and Des Villanueva, Lilian and Ray Antonio, Baby and Noel, Gilbert and Monet Sanchez and family, Warren and Catherine Esguera, Successful Operation Remedios El Castro, Special Intention Kapayapan Pilataning Russia at Ukraine, Dietz and Lito David and family, Carla Milane Ibay, Arcel Borja, Joshua R.R. Lerit Corpus, Guidance of the Holy Spirit, Samantha May Manaloto, Successful Operation John Jacob Odenya, Panaking Hiling Mirna Nakpil, Jojo Rason, Maureen Mangila, Monica De Leon, Speedy Recovery, Crismel De Alca, Angel Pajardo, Birthday Thanksgiving, Veliada de Mesa, Alangagang Kapenawan para Karing Kaladwadari, Hernando, Domingo Sr., Jose, Erlinda, Domingo Jr., Rosalina, Maximiano, Carlito, Marciana, Ludwig, June, Jose, Alvin, Julio, Juan, Reynaldo, Catalina, Julia, Vicente, Baby Angel, Annabel, Angelito, Rolando, Amelia, Pasita, Rufino, Carmelita, Aurelio, Jesus, Joel, Reynaldo II. Talakad dapat makyabe, kindalita pamuklat.
Ilagilingin pa ang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, At kay ko ang timurin. maya payabak, kay kaingan po. Maya payabak po amo. Tiyuta ng iniking kaduna ng Domingo, niting masayang nga panahon, ning pangasubi ng mebye, ning hapong Ginoo. Ting mikakapatad, makanita, bebetang matampang ganap, karating banal na misteryos, sisyantala pa at pagkalungkutan, ding nanumang kasalan ng agawata mo, at anyaran pa mo ing lunos na at kapatawaran, ning hapong Ginoo. Ginong Jesus, pepatawaran mi Pedro, king pamagligad na kaya ka. At bita sa mo kayang binalik mo ne, king lugod mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, king babaeng palpikasalang delara kaya ka, banatulan, bita sa mo kayang eme kinondena, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, dinatang kaking kaya kaming yato, banatulan mo kami. Naneban pagdala mo kaming biye, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may pahintuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Amen.
Manalangin tamo. Oy, paming at yubanwa, pigmulaning sablang katutuan, ing meto nga balayan, amisan at yuking karalamduman, may kirandam yaking kekang amano, at tikyane ing kekang anak, kabang mibabangon niyang iba't kingkutkutan. Pakiramdaman mo yung panalangin na niting bayong bayit abalayan, at pasiknangan mo yung kekang iglesia, ban apakibatan ing kekang awos. Mibangon kaya sana at luwal king sala ning aldo, ban talakad arapan mo, hangga po tang sunlagya ing alanganga. Itinganadon mi, kapamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Luklok dapat makiramdam hingamano na ning Ginoo. Pamasan ibat, king libro ning dapat daring apostol. Pingot na nalimpia kapunding pari ring apostol, nga na karela. Maigpit na kayong tintuan, kintuk nang na kayong tuturo, tungkol kinlagyo ning taong iti. Lawen nyo nung naning kaya kayong depat. Kinalat yun na mabilog ay Jerusalem, ing kaya kayong tuturo, at buri pang iparsala kaya kami, impangamateno. Nga nang mekibat Pedro at dingalawang apostol, kailangan ng pamintuan mi ang Diyos at aliwaring tao. In Diyos, rin kaya katang makatuang pepasublan ng mebi Jesus, kabat yung pinako king krus. Tinas niya ng Diyos yung danya ng wanan, ban maging pamuntok at talapagligtas na ring tao. Ban kanita may ka-oportunidad lang makasisi ring Israelita at tanggap kapatawaran king kasalanan do. Testigo kami tungkol kareting bagay at ang timurin ng Espiritu Santo, in regalong babiyanan ng Diyos, karing mapamintu kayo. Tintuan dalang ay magsalitang pasibayo king lagyo ng Jesus, at lain dalang ibulos. May kulang kitmuan tula ring apostol, king arapaning konsewo. Uling ila may yakit lang karapat dapat dumalan kaligaligan, king lagyo ng Jesus. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Pupurian da ka, o Ginoo, uling linigtas mo ko. Pupurian da ka, o Ginoo, uling linigtas mo ko. Emo pepainggulot in tumulala king kanakong kabigwan, din kanakong kalaban. O Ginoo, linigtas ming biyeko, king kamatayan emo ko inabe, karing padulong naning kutkutan. Pagkantayang kapurian ing Ginoo, ikong sablang tapat,
Eyo kakalingwan pasalamat kin lagyo ng banal. Sagli mo yung kayang mwa, kabang-kabay yung kayang ganaka. Karas ning bengi, mapalyari ating luwa. Dapot data Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako, Ihuan, mi metong kong pamipatilip, at dimdam ko ing siwalada, ring dakal at laksa-laksang anghel. Makapadurot laking trono, karing apat amabye lelangan, at karing makatwa. Ngarang magkantang masikan. Ing korderong petera, karapat dapat yang tanggap upaya, pibandyan, kabiasnan at sikanan, dangal, ligaya at kapuryan. At dimdam ko lang magkanta ring lelangan, ayatsubanwa, king yatu, king lalam ning yatu, at ding atsu kindagat. Ding sablang lelangan, king mabilog asikluban. King makalukluk king trono, at king kordero, miyabye ing dangal, ligaya, kapuryan at upaya, angga king kapilan paman. Ngarang may kibat ding apat amabye lelangan. Amen. At migsa kabla ring makatwa, at simbande. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad ka, puban parang ala ni Maya pabalita. Kristo sinublining mebyen, ing ginuring sablang lelangan. Pepakit yang pakalulo, karing sablang balayan. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kay ka, timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kay ka, o Ginoo. Pasibayang pepakit Jesus, karing alagad na, king pangpang, ning dagat-dagata ning Tiberias. Pepakit siya king antikaniting paralan. Miyabi-yabi ri Simon Pedro, Tomas, ing mayawas kambal, Nathaniel at tao ka na Galilea,
ding anak ng Zebedeo, adi nga dua pa karing alagad ng Jesus. Nga nang sinabing Simon Pedro karela, manasan ko. Tuki kami kaya ka, nga naman kang Simon Pedro. May kola at sinakiking bangka, dapat alalang harakap na no mga san, king kabukas sa ita. Inya sa slag ni Ngaldo at si Jesus, king pampang, dapat area kilala ring alagad, king Jesus. Nga nakarela, anak, ating kayong ikwa. Ala, ngarang may kibat. Sinabi na karela, ibalduging lambat king dani ng wanan ning bangka at manikwa kayo. Bildug ding lambat at ereyag yung isaka, uli na ning kerak landing asan. Nga na ning alagad apakamala ng Esos kang Pedro, iying ginu. Panamdam ng Simon Pedro, king iya pala ing ginu, sinulod ning imalana, uling lubas ya, at linoksuya king danom. Dapat sinadsad lang makabangka king pampang ding aliwang alagad, at guguyod ding lambat, amit mong asan. Hela masyadong malawot king pampang, mga dinala na yarda mo ing dayura. Kasaka raw king pampang, may nakid lang uling ami babaya, at asan ang makaderang, ampong tinape. Nga ng Jesus karela, magdala kayong mapilan kini, karing asan na arakapyo. Yang sinakiya king bangkay Simon Pedro, at ginuid niya papunta king pampang ing lambat, amit mong mga ragulesan. Dinadan la at 50 at lu e gana-gana. Ay may siraing lambat agyang marakal la. Nga ng Jesus karela, may kayo kini at magalmusal kayo. Dapat alam itong man karela, ame nga ngas kinutang kaya nung ninuya. Uling balura king iya ing Ginoo. Dinapit si Jesus at kinwaning tinape at binyene karela at antimurin dingasan. Iting kalong pamipakit ng Jesus karing alagad kay ba ng sinubing mebye. Inyang may kapagalmusan nila, kitna ng Jesus si Simon Pedro, nga na, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, maigit ka rin eh. Wow, Ginoo, balo mo king kaluguran da ka. Nga nang may kibat Pedro. Sinabi ng Jesus, pakanan mo la rin ka akong biserong tupa. Kitang ng kadwang ulit, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May kibat si Pedro, wow, Ginoo, balo mo king kaluguran da ka. Nga ng Jesus, ingatan mo la rin tupa ko. Kitang naking kalungokdo, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May lungkot si Pedro, uling may katado na kitang kaluguran mo ko. At may kibat siya, Ginoo, balo mo ing sabla, balo mo king kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus, pakanan mo la ring tupa ko. Ing katutuan sa 7 ko kaya ka, inyang kayanakan ka, ikay mibablas king sarili mo, at lalakad ka nung kabisang munta. Potang tumuwa ka at matuwa ka. Yatchat mo la ring gamat mo, at aliwayng miblas kaya ka, at midala kaya kaking lugal ay kabisang munta. Sinabi ni iti, ban ipabalo na nung makanano yang Matay Pedro, at munya'y kaligayan king Diyos. Pangasabi na niti, nga ng Esos, tuki ka kanako. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo, makiramdam tapo kay humilyo. Agyan pong miracle tanang sisimba, pero ay pa rin normal na katang dati. Kasi dati pa siya 8:30 Mass, kaya 10:30 Mass, alisa sa pakla rin kaya katalaklukan. Dakala pa rin din tatakot kayong COVID na o kaya naman dakal no rin misa na magsisimba na lang mo king live stream. Pero siyempre po dapat balik tayo tang normal. Ing balang Domingo, kaya ni tami tipon-tipon, king baleni nga pong Ginoo, baletamongan. Banga bebe tayong puryan, pasalamatan at samban. Amen? Masanting po na patse kagising tanay ngabak, ingumpisa na ning patingapon tamo yapining pamangadi. Nga luwa po, pamanyimba. Ang sisimba lang everyday keng 6:30 a.m. Kasi ala nang manyambot ketang umpisan me, ketang ustong paralan at gawan, ing patingapon. At para kaya katamo, ing ustong masanting agawan,
Pangumpisa niya aldo, piling ganakan niyang Diyos, may miye tamo, may miye kaya katamo, at may miye king bayong aldo kay katamo. Ala na pong sumambot pa kitang umpisa ning sabla, kitang usto. Uling pa siya umpisan may king mali, then tutuki pa kanta, mali langan. Pero pa siya umpisan may king usto, pwedeng din tutuki pa kanta, tuglong-tuglong na lang usto. Very crucial niya po, very important na yung ustong pamagumpisa. Ating ko pong din dami may itong doktor kanita at may wala na biya ng ini, Doktor Espiritu, na ing biya tamon ting tao, kailangan ing pamanyesek ing biya tamon ting tao, magumpisa pa king conceive tamo king at syandaring imata mo. Kini pa dapat ing biya amita nam king sepupunan daring imata mo, dapat masese na ing biya. Angga king kabait na, angga king 12 years old yata or 13 years old yung anak. Kailangan maging gusto ing sustansya ng ibiya mo. Kailangan tang vitamins at nutritious food, kailangan na king total development na dapat may pagkalog during this first stages na ning biya. Nya siguro po deng bubuktot na kabud may buktot la pupunta no ka rin gynecologist la. Uning kailangan mo masese ing biya na ng ima, masese itang mita na mabiya king kayang sepupunan. Nya ating ko po nga kay po tang kayang advertisement itang vitamins para ka rin mabuktot. Bang masese yan naman yung anak kini. Ang kakimibay siya po yan. Importante na po tang daragul yung anak. Gusto ing papakan mo kaya. Ing susubo mo kaya. Patse meging undernourished siya. Patse meging malnourished siya. Undernourished bur 7 kulang yung pamangan. Malnourished bur 7 kulang yung sustansya ng pamangan. May kaapekto ya king panyulong at pamandagol na ning anak. Emo king physical upbringing na pati king mental development na. Nung kulang niya po ka ng sustansya, pati ng utak na ning anak, daragol. Na potangkay ating may nataluki, o kaya sakitin, huling itang first stages na ning bira, ela makanta mesese, physically, mentally. At siyempre, pati spiritually. Nya sabihin ta kini pa sese mo ni tambye king lugod. Ang gaking kaluwal na. Lugod ing pakan king anak. Ing sese king anak. Uling iyan ing pamagpundar kaya. Napanyatang ning aldo, matibay king nanumang kapag subakan ning biye. Uling matibing pundasyon at elatag mo king biye na. May sese king lugod. Anya, reta siguro pong tasakitin, buri sabihin nila may sese masadese. Detang ngini, maging criminal, labi nyo po background, uling ila regu may sese, niyang kaya nakanda. Niya mamamanako la, niya mamisalilang drugs. O na namang balok to tabing ngini, babiyayan da. Uling ila masanting pangayanad. Ay niya, very crucial po, umpisa pa mo, gusto na yung gagawan. Actually, baskin na naman pong bagay ngayon. Agyan po kayong architecture o kayong engineering. Patse man nalakad lang pader. Patse kita pang umpisa. Kubit ne. Oo, ang gaking kayo, kubit ne yan. Kailangan umpisa pa mo, diretso ne, gusto ne. Nung ali, palasak niya ng engineer. Uling nanan may isundo nung kita pang umpisa mali ne. O, karas na ka rin. Atin ang depekto. At makanya po kayong biyata mo. So, kailangan umpisa niyang masalese ingbiye para king pantungulan mayap mo naman ing sulungan na. At ini po yung akakit ko kining kaya katang ebanghelyo kang Simon Pedro niya ngausanin ng hapong Ginoo kay ba't nang megalmusal. Kasi po kining ing milyari kini sinubi na may hapong Ginoo pero ay pamalino kareng alagad ing pamanyubli ng miye. Panandaman da pa yung kaplasting pangamate na. Anya kining entrada na kaya katang ebanghelyo, buriregong
ibalik king normal in beda rin alagad. Nga na nga, Simon Pedro, manasangko. Tuki kami kaya ka. Nga naman bo nga, di ba? Pero wala lang kalatoy-latoy, wala lang kasigla-sigla. Uling at sila pa king period of mourning. Inya, kimpangamatian na po ni nga pong ginureng alagad, bala mo may disorganize la. May disillusion la king biye pinilira. Uling in karelang mesro Peter. Kanito, kini pong ibang ilutamo, muli nga pong ginawa, bala mo, i-regroup na la. I-organize ng pasibay din ang alagad na. Uling ilang lakwana na, king mission ay numpisa na. Ila ring panibalana, king pamanyundo, king pamipanaral, king maya pabalita, king pamatatag, king kayarian ng Diyos, kaya king yato. Inya, inuna ng gewa, pakisabyan ng pasibayo, makipagdidili ang pasibayo. Ketang kanyang abi-abi pa, yan ang pinili ng pamuntok da. At itiniyapin po si Simon Pedro. At labi niya po yung starting point ng pamipatalaga na ng hapong ginukang Pedro, bang mamuntukan king bayong bayit ay iglesia, king kapulungan na tatalakad ng hapong ginung. Labi niya po itang kitang na, nga na, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko maigit ka rin eh. Sanong ka rin eh? Wari po kay batay-bat na pang menukang marakalaysan. Manasan niya Simon Pedro. Mas kaluguran mo ko ba maigit ka rin yung pagkakwartan mo nga rin eh. Kariting panakitan mo nga rin eh. At nanong pekibat na pong Simon Pedro, sabi na, Ginoo, balo mo yung kaluguran na ka. At 3 times ito. Yung kitnaneng nga pong Ginoo Simon nung kaluguran eh. At lung beses may kibat siya naman ni Simon Pedro, Ginoo, balo may puso't pilugluban ko, balo mo yung kaluguran na ka. Para king nga pong Ginoo, yung starting point ng misyon, umerang isundo ding alagad kapamilatan ng Simon Pedro, yapining lugod kaya. Kasi kini pong kining sitwasyon kini, pwedeng may miral pa ing kamwa karing puso daring alagad, uli ning petering Ginoo. Pwedeng at sipitang bisalang makapagiganti. O pwede mo namang mimiral ing kalungkutan at kaplas ning kaywanan lang kaluguran kimbye. At para umpisan ding misyon apanibaran ing hapong Ginoo, ela pwedeng magumpisa king kamwa, king anger, hatred, at lalong pwede tang malungkot la. Kailangan umpisan din kitang very passionate and spirited person. At kining kitang na ning hapong Ginoo kang Simon Pedro, ing starting point ning mission da, lugod kaya. Lugod kang Kristo. Uling patsing, ing lugod king hapong Ginoo, yang miral kang pedot karing alagad, akayabi na, tuki na nga ning sabla. At labi niya po, ing lugod kang king hapong Ginoo, anyang pakisabihan niya ning hapong Ginoo Simon Pedro, anyang makibat si Simon Pedro, Ginoo, balo mo kaluguran da ka. Ing pakibat na ning hapong Ginoo, kaniting sasabihan ng Simon Pedro, pakanan mo la, sesen mo la, ring kanakong tupa, na king pamanglugod kang Kristo, dininawa na ning hapong Ginoo kang Simon Pedro, pwedeng ilako, pwedeng iseparate, ing pamagserbisyo, karetang sablang tutukit king hapong Ginoo. Kereta pang magumpisa o dati na. Sukat ing kasuywan at pamagserbisyo kareti, mayakit king biyanang Simon Pedro, ing lugod na king hapong Ginoo, sugat matranslate ketang serbisyo. Ate mo po ketang serbisyo. Nane, ketang bandang tawling nga naning hapong Ginoo kang Simon Pedro, tuki ka kanako. Imbuli sabihin ng kimpamanoki ng Simon Pedro king hapong Ginoo, imbuli sabihin iyang pakyapusan, iyang tularan, iyang imitate king biye,
Yan o makananong yung hapong Ginoo, dinahon ning biyena, sukat Simon Pedro, makanya namang makasadyang magdahon king biyena para king apong Ginoo. Anya, ini po yung papalad na nina. Ingumpisa ng biyada ring alagad, king pamanukira king apong Ginoo. Itang gustong starting point is the love for Christ. Lugod king apong Ginoo. At garanda kayo naman po buring dala ngini. Ita mo rin, o yan sukat ing starting point na ning biyata mo ting sasabihan tamong Kristiyano. Kristiyano, buri sabihin, tutuki kang Kristo, makyapos kang Kristo, makirandam at pailalam upaya kang Kristo. Ingkaya katangbi, sukat o yan ing pamadalumpa ka na, lugod kang Kristo. Lugod king apong Ginoo. Baka nanon tayong ipakit ang lugod kang Kristo. Ita pong mumunang pamamasa nga na better obey God rather than man, than men. Nga na. Mas marapat ing pamintuan niya ing Diyos kesa king tao. At bilang lugod tamo king hapong Ginoo, kang Kristo, sukat pamintuan tayo. Iya ing tukyan tamo king biya tamo bilang Kristiyano. At makanan tayo pong tukyan, ing hapong Ginoo, makan tayong pamintuan ng Diyos. Hindi man magsalita kaya katamong directly. At ina po ba kaya kayo kini, ing dindam ning magsalita ng Diyos, kabang mga diya. Kaya kami pong pari, yung kahit lang kukutang, amo, ngaran ng kabaldugan na ning calling. Kayo kanong pari, naus na calling hapong Ginoo. Burin sabihin namang dindam may boses yung hapong Ginoo, ausana ka. Po makanta. Ala kang darandaman na boses. Kasi patsyet, ating kang dindam mo boses, na balang paksabihan na kaning hapong Ginoo, pota, may kakatililing ka. Pota, may kakadiferensya ka utak. Actually, yapin po sasabihan na ng the late Cardinal Sinian. Potang at kinakandarandaman na boses, nga na dapat pa-check up ka king psychiatrist. Uli nga makanyan magsalita yung hapong Ginoo. Directly kay balugbog mo. Ing Diyos, kapamilatan ni Ginutang Yesu Kristo, amitubod king Santa Iglesia. Kiniya magsalita king kayang Santa Iglesia. At para kaya katapin po, mga maning ing Diyos kaya katamo, king kapamilatan ni Ginutang Yesu Kristo, amitalakad king Santa Iglesia. Anya, in pamakirandam tamo king Diyos, malalyari ka pamilatan ng pamaminto tamo at pamakirandam king Santa Iglesia. Nung kaluguran tayo Kristo, sukat kaluguran tayo po yung Santa Iglesia. Ining kapulungan at etag na, at lakad na. King kaya katang Papa, at etang abubuudang policies, bunga na ning communal discernment. Para kaya katamo, nung buri tayong pamintuan ng hapong Ginoo, agawa tamo yung kapamintuan ng pamaminto kaniting kayang iglesyang telakad. Iting Santa Iglesia. At bali po, ipagtapat ko kayo 34 years na ako pong pari ngayon in December. 1970s pa na ako seminaryo. Pilanong eleksyon din ka na akong asaksyan. Nowhere in the history of the Philippines naring dakalapari may galsala at ginawa lang statement. Bang i-endorsing metong nga kandidato kete Pilipinas. At ini pong endorsement ay bunga ng kanya-kanyang desisyon ng pari. And it's a communal, prayerful result ng discernment. At balo po, patse, tayo pekirandaman Santa Iglesia, tayo pekirandaman ng boseng nga pong Ginoo, kapamilya tandarete, itamo rin yung kawalan. Kasi para kaya katamo, Jesus speaks through the church.
Anya very alarming po ngeni para deng dakala kaparian, misasan metong la para kanini. Burin sabihan, may alarma la kay sitwasyon. Huling patse reng minyambut baloktot la para reng minyambut keng daratang eleksyon korap la. Nino mong mas makadunos nga napen ng aliwareng pakakalulo, ng aliwareng tangalang balo, ng aliwareng tang mga ina. Na ing Santa Iglesia, ing kayang kapagnasan, pagsilban niya yung apong Ginoo, kapamilatan da rin pakakadulo. Suyo ka rin kadulo. At balutan naman po, marakal na yung kay gagamitan dala rin kadulo para kimpan sarili ng kapakanan. Pero never in church. In church, gamitan din kadulo para kisarili ng kapakanan. Na yung talasuyo ka rin kadulo. Anya para makanyang pong magalsala rin da kalapare, gana. Burin sabihan, sabi ko na, ating kaya po nga si sense matura. Nya, we have to learn how to read the signs of the times. Ati kami pong pari, ining concerted effort me, para basa ng malalyari. Anya makanya ning makapag-endorso pong kandidato para king labi ning balang metong kaya kami kari nakatamo tatayran ning apong Ginoo ketang mayap apamanongkulan ampong pamanimuna king kaya katamong bansa. Inya para paminton tayo nga apong Ginoo ini agawa tamo king pamaminto king Santa Iglesia abinyan ng gabi at patnube kaya katamo. Dapat, emo po ka rin. Ing lugod kay nga pong Ginoo, emo kapamilatan ng pamakirandam king Santa Iglesia. Nanitay po kalingwan, itang serbisyo, itang pakanan la rin tupa, sesen la rin tupa, at ini po yung masakit aparte. Pero nga napin po, potang kaluguran may nga pong Ginoo, at iting starting point ng biya mo, makananumang kasakit, ing bagay-bagay, ang humong gawan. Uling po tangin love ka, agawa may nga gana-gana para keng kaluguran mo. Same thing, king hapong Ginoo, nung kaluguran tayo, agyang itang isipan tamang yata mo agawa tamo. To end, atin pong metong istorya king biya ng Santa Teresa ng Calcutta, Mother Teresa of Calcutta. Misang kano po, ating meto nga journalist sa Alben ining Santang Madre, manyese kareng masakit. At yung galanggasan na meto nga masakit, kareta sugat na. At ikit na ning journalisting bayat na ning gagawa ng Mother Teresa. Nya nga nang mengutang ning at sinabi ning meto nga journalist kaya kapampanganan ko niya po sinabi na Mother Teresa nga na agyan dinanda kong $1 million ko gawan niyang gagawan mong yan. Itapin pong manyese karetang masakit maglangga siya pang sugat kareng masakit niya nga na may kibat Mother Teresa kaya nga agyan nga ako nga na diyan dinanda akong $1 million, ko gawan ini. Agagawa ko mo ini, urining lugod ko, kang Kristo. At kaya katangan po, makanya mo naman, kiyang masakit siyang metong nga bagay, gawan. Pero king lugod na ni nga pong Ginoo, king lugod ta kang Kristo, mas marakal tapang agawang mayap, patitang masakit gawan. Agawa ta mo, para kaya. Amen. Ngayon po ipasag tayong kaya katang kasalpantiyanan, nga tamang sumabi, sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, yun na lang king banwat yato, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong aginuta mo, kaya ngagliking upaya ni Banala Espiritu, ibait ka Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ipako king krus, mete at mikot-kut, tinipaya ka ring mete,
king katlong aldo, sinubliang mebye, kay peta siya banwo, makalukluk mananin Diyos, ipang may payang tutu. Ibat ka rin, magbalik ka namang keti, ban mo kum karim mabiyem, pong mga mate, sasalpantaya ko, king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak na rin santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubirang yeding mete, at king biye alanganggo. Amen. Manalangin tamo king ginutang Jesucristo, para ka rin sablang patuto kaya, king karilang biye at apostolado, at nga tamang makibat, sinubling mebye Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Sinubling mebye Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginu, ding apostol mo, menasanla ke bukas, at alalang arakap. Papanatilyan mo ing tetaganding sablamong apostol, ngening kasalukuyan, amagobrang balamong wari alang bunga, inya ngaming manalangin. Sinubling mebye Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginu, era ka akilala ring apostol, maralas, emi akakit ing atsuka. Dinan mo kaming kamalayan, ing atsukang kayabemi, inya ngaming manalangin. Sinubling mebye Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginu, ngening kasalukuyan, ing lambat ning Santa Iglesia, kakatmuyang pasibayo, karing tawong iba't king mabilog ayato. Emu ipayintulot, ing magisiya ing lambat, nune dinan mong lugal ding sabla. Ipanalangin mi keka o Ginu. Sinubling mebye Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginu, antimurin ngening kasalukuyan, karing dakal alugal, ding tubod mo, mi babalan lang magsalita king lagyo mo. Pamintuan da kasana ring kekang talapatutu, imbes na ring tao, at ipanaral deng alang takot ing kekang amano. Ipanalangin mi keka o Ginu. Sinubling mebye Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginu, ring alagad mo, usigan dala naman ngening kasalukuyan, yugsero king sukulan, at labis panasakitan. Dinan mong tetagan maging tapat, at mibata king karelang kasakitan, kambening tula, ipanalangin mi keka o Ginu. Sinubling mebye Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginu, ding komunidad ming Kristiyana, kaya bening kabilugan alelangan, at danan da kasanang likaya, dangal at kapuryan, ipanalangin mi keka o Ginu. Sinubling mebye Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Aduan tamo po ing sarili tang kapagnasan. Ginu, maya pingatsuka keting kayabe mo, ikain kaya kaming sikanan at tula, nginit manggaman kapilan. Amen. Yata po makasadyang mag-offer, talakanta na po.
Manalangin kayo pakamalang kapatid, banting kaya katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning Ginoo, itindaon ka rin gamat mo. King ikapuri at kaligayan ng kayan lagyo. King kaya katami kasaplala, ating mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting regalong ibat king kaya kang iglesia, ing maragul at ulang pigkalod mo kaya kami, mirasana king kayang kaganapan karimbanwa, ipagkalod mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo man tabi kaya kayo, At kaya ko, Antimori, yat na yorem puso yu. pakayat na no, King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, at Diyos tama. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa, Diyos king alanganga lubos maipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panahon ng pamanyubling mebye, inyang Kristo meging sakripisyo Paschal miya. Ya pamurining kaya kaming pari, ing kaya kaming talapamilatan, aparating para king kapakanan mi. Kristo yung biktima, na matay kapinanman, ing kordero misan metena, mabibiyaya manggaman king alanganga. Ing tulan ng pamanyubing mebye, babayo ning mabilog ayatu, kabangging sa blangkoro, ring anghel karing banua, daralit din kaya kang ligaya, alang tuknang, ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyalilang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinumaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira sila binyena ikaring kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kananye. Iti kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyin yung kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Dapat niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang hinikaganakan miyoy pa, ing kamatayin at pamanyabli na may biyaning anak mo. Naramya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka.
Mapong babaming pagamuha mo, king ikaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan may uig pa, ning Santa Iglesia among makalaganap kimeto yatu, ban may ganap yung ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pari. Ganakan mo na naman di kapatid ming Pepa Inawan at maninayang sabing miye, lalong-lana di Elisa, Eloisa, at Nelly. Ading ano pang mayang unabiye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduluan mo kingan, gawan mo kingang karapat dapat magkamit king bielanganga, ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambi ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu kagom ning Banal na Espiritu. Pupuryan dakat parangadan, manggaman king alangangga. Mapamintuking amahan tala pangabo sa mibog kay bala ng turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Ikapos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasaupan kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning laben mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alanganga. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kay ko, antimurin. May kakapatatangan po, niya masya tamang yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kakaingan, kapayapan.
ing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Dios, amilalako king kasalaning yato, ing kakatang tutukyan at pamintuan bilang Kristiyano. Yan, nuwan tamong makakilala at makasadyang tanggap kayo kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ing matampang panggap kayo. Dapat ikas na yung amano mo, kumayap na ako.
Si Claude, tamo po para kang panalangin, para king halalan. Manalangin tamo, bantindarat ng pambansa, ang pong panlokal, halalan, intunay mag-ari, yoy ang kaburyanin Diyos, amamantabe ka rin sa blang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ang pong terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ang pong pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakliman, ang pong sabwatan, ban makapamirahid. Iligtas mo kami, Ginoo. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ang pong makitid a panlalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ang pong kapanyiran a pamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tami ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin konsensyami, yaing gawan tunay tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin kaya panding kekaldan, imang ibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin dignidad ng tao, yaing palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluko ang pong mayna, ilaring migit miyo ng mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese, king kalikasan, aliyam milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong, yaing mabiyadalan, kindaklat ng kapayapan, ang pong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos, at lugod kalupang tao, yung maging tuntunan do, rimag nasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, itamungan po. Pastol ning kaladuami, ang pontalapagligtas ning meto si Kluban. Yung politika, yung pagkalog mo kay kami. Meto nga panagkat, ban sumuyo ka rin sabla, ang pondagol king kabanalan. Ang tabayanan mo yung politika king bansami, ang timo yung pamanantabi mo kay kami. Manano na sana ang pamamanantabi mi king politiko, para ka rin botante ang pong kandidato. Mamiyay parangal king malalagyo mo, at makasao pan sumulong kami, king kabanalan, manggamang king alanganggo. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, baligdan meng mitmong ganaka, ing kekang balayan, at kapamilatan direting misteryo ng Pasko, indala mo kaya sana king ligay ng pamanyubing mi, tiyadan mi king lagyan na namang Yesus sa ginumi. Amen. Ipaganaka mo po, pota na pong kibat ng 5:30 p.m. Mass, ing raffle draw tamo. So, nung ako pa po may kasaling ticket, sali na kayo po, yang saupyo po para king paratangtang piyestang balen, ita. So, ulitan ko po tayo pong kapanapon after 5:30 p.m. Mass, ing raffle draw ng tickets tamo. At dakal po salamat karetang sinali, sinaw at sasawag pa, king kakatang paratang a piyesta. At siyempre po tayong kapanapon ng 5:30 p.m. 7th day Novena Mass tamo. Kaya ba't po kayong kapiyestan tamo? Kaya pong Miyerkules, May 4. Then pong schedule na rin misa tamo, 6:30 in the morning, 8:30. Then pong kapatid kong pari kayong Bikarya, ila pong manimuna. Kaya ba't 10 o'clock a.m. Kaya katamo pong Archbishop Emeritus, siya po siya ito yung manimuna. At kaya ba't po itang 5 p.m. Kaya katamo naman kaluguran ng Arsobispo, siya pong Mass Presider tamo, or main celebrant. Kaya ba't po ito kaya po yung prosesyon. Ang ginuman tabi kay kayo, At kay Kaon Timurin. at bentisinan ako ng Diyos sa may paintuto, ng iba, ang poning anak, ang poning banal espiritu, Amen. umeta. Naku ngini, luguran yung Diyos at yung parang tao. Salamat, King Diyos. Dakal po Hallelujah, salamat. hallelujah. At maya oras kaya kaingan po. Thank you. Hallelujah,